Nabonun thusim ngai ke dingin gain lemve 2023 kuma 28 August ni chun kumsom lako aupa Shibli sadik RHIDOY kitipahin anu nahit actor kitinu chu phone call ahin bolen nahi phone a kona awgin chu kicha ti zata in ahamin mi koiham a hello them khat hin amat wa apui mangwa asu gen theida nu chu ahin sei nahi anu chun athil dan ho a het chit masang chun achapa thu ale do masangin a call chu atan ta nahi chu zo chom kha zo chun Shibli number a kon mama chun call ahong kin in ahin la phone a thu hin sei chu a phone nei pa achapa anahitapun mail hello mi khat ahin Shibli nu nahit actor hin khwa su mil zo loading lungnat nading thu ahin sei pe nahi ahile he Shibli sadik RHIDOY hi I alo momong wa iti hamti thuchin in a vewete Shibli sadik RHIDOY hi Bangladesh a Chittagong a kona hin kumsom lako gulhang chapang cha ahina lai na hi ama hin to ding lungtup tampi anein chiho chu to do a lol hin te na ding in Kadarpur School and College a lekha hata in asimin a khowa poultry farm khana hin manager pan munin jong na atongin ain sung ha sat gen theina ho neu khat be su hlap ding angai tu ne hi a hin kho chu lekha sim ding to na to ding to ha sata ai jong le ani ni lamin gun chu ta in apangin hi Shibli hi anato na apot thona ji hin boina anatu loi ne hi poultry farm achun anatong mi ngale gu vel chu minority community akon a hevin ama ho to chun ahong ki government aloin a hin ki sim ne hi a hin la ama chu manager hi ji chun na to ding aga gyal nep ding chu agyal theipun chutia aloi hon na to agyal nep owa akilep ji ho jong chu anagyal nep theipun hi hechi aloya asim na tong ho chu ama sanga kum tamzo kum somni leli somni le nga vel ngen a hivin hiji chun manager hi jong le asang owa neu khanin to ding tham ding a sei pi wa a hil hilu chu kisu neu na ta in anakila kha win hi cha kon chun kitu mona buina chu hong ping do khain hiti chun aka buina chu hong sang che che in akina asit lo tawin aka thu chu poultry farm nei pa kom chan ana thlung khata na hi hiti chun anei pa jong chun aka thu boi chu asu felin nidang bang bang in anato azom sa kinin hi Shibli chun hi che aki boinau chu a hai milin anato ding bang ta in akito ta na hi a hin la akilung no mo pi na tong ho chun alungdam pi thei powin ni khat le aphula te te ding ti alung ovin atup jingun hi thani sung chu boina imacha lo helin achi zomin imacha boilo helin na jong atong khom kinun hi a hin la 28 August 2023 ni in Shibli hi anato na a om jinglai in umang ching marma kitipale midang them khat famun chun ahong ubine hi hiti chun Shibli chu namphu in amanun gari in apudo tawene hi umang ching marma kitipa chu Shibli in anakilung nu mo pi a anakina pi hola a mi khat hi amat zo wa kon nidan somlani somla thumka asunga chun Shibli hin a phone chu anasel gu in anu anakol theina hi Shibli in kichata a phone a thu hin sei chun anu chu anati jat sa ma jeng in hi Shibli in jong thu tam ta sei man di pun min amat wa abol ken theiwa a hen bo chu a sei manin anun thu hin le do masangin phone call chu atan ta na hi hechi phone call khat se jong chun Shibli in sung mi te ho chu alung ling law sa jengin ipi pen bolding hamti aki gel jing lion phone call ahong kinin anu in jong achapa Shibli hi te ding tin kinem ta in aga hawin ahile akinep na abang tapun achapa gumang ho zo anahitan Shibli chu ahinga ahin thla do diu adeiwa ahile 1.5 million takas ahin pi divin thupi anapitawin hi Shibli in kote jong alungkim mama jingun chumchu zat pi chu hoya la ding hitam tin lungkim pumin aholun ahin la ana in takas lakni bo amujowun hi amarwa kon nigi thlini September 4 2023 ni in Shibli pa chun sumchu achoin achapa manhon asei pi naw mun chun chumchu agathai na hi mi man ho chun Shibli chu thon lo hila kal ha do diu ahin in nakile hlung ka a ana hlung ding a hetai ativin hi ahin la Shibli pa chu in agalhun chun achapa ana umpun hi nithum achi tan Shibli chu in hongkile nai pun hi chuphan in lungthladai ta le kinep na nei lo pumin Royal Police Station in police a complain agabol tawin hi ni som valjen chu police a report abolule achapau atha diu tia gi na ananei hi Izi acho phat hi chanpi chu police a report an bol lo hi ni khu som lakhat zen zoin police ho anjong hi chi case chu khulna hin nei pan tawin hi
Shibli nu chun chuchi poultry farm na tong mi gup chu ginmona anein hi hola achun umang ching marma kitipa le angthui mong marma te ni jong azaw hanin hi police ho chun hi chi ginmona anei ho chu khat khanin aban ban chan do na anneun a hi le abula chun athil pol chu hata in alemun anasei do po vin hi a hin la thina khop hela gi na anei phanun anasei do su ta vin hi umang ching marma zawna in mi thum chu police hon amanun station sunga do na anei na wakonin Shibli chunga phula anading tia anakai mango ahidan ahin hedo ta vin hi hechimi manho to gun chu ahile Shibli chu madding phula ana a eng bola sum diman abol chu kila a chuzole thado ding atiu hi ahin la Shibli in jong aman ho chu koi koi hiwam ti a het chu a het do pharwin police a report abol kha ding akichawin hiji chun tha pai pai ding lunggel ahin neu hi Shibli chu athat tawin chuzo in athilung chu gammang la khana hin aselu ne hi media abang ho report na a konin akimudanin mi man ho chu anachat wal jep tawin Shibli ta sa phabe pi chu a at hla win anewi chutia chu awal si chu agu ho chu gamla a anasel mangmai mayu a hi atiwin hi September 11 ni chun police ho chun mi man hol a alam kai pau umang ching marma chu Shibli thilung asel naw mun chun apuyun Shibli nu le pa le ain ko te hon chong anung azuin amun alhun chun agu keu hobo ana umta chu agamudo win hi ata sadang avun aphe zo si anamun ta na hi Shibli thina mel se ta thu hi ha ta in akithangin athang sung mi pi chung ki sanin alunghan thangtom chu achuta na hi hiji chun police hon mi that ho ahin pu nawin mi pin analam tinun police gari akon umang ching marma chu akai hlawin amuna chun anavoli den tawin hi adang siwang chu police custody a nalai win achung thu ki tanding angaw a hi mi that hola a alam kai pen pau mi pin anavoli te jong lew adang siwang chu dandung zuya judicial system a thu akitan ta na hi itabang got na piu hen lang thina chan got na pisu ke ujong le Shibli nu lepa thu na wang chu le zo lo ding hi apu nat naw alhasit naw chu ahin khu wa apu hlung diu hi tai vanoi pumpin punan hu hen lang he jongle achapau deilo bol a ki bol a ganja tha a akithana alung sunguwa athu nat naw asudam ding humzo lo ding hi hitabanga mel se ta ki tha gem nei na chunga hi ilungelo ipi umam comment section a hin sei thei we hi tuna ding in chan chui ta in na bon chabin stay safe and stay blessed